салом алейкум ба тамоми мухлисони рэпи тоҷик ва шахсан ба мухлисони андеграунд. Инак мо дар студияи King Records бо ҳамроҳи SOA шиштем ҳамҷа карочи ҳози савол-ҷавобон сар мешава. Рӯзои наздик шумо метавонед ҳами саволода ҷавобоша биёвед. Инак салом алейкум ратуха SOR. Хуш омадӣ ба ҷои мо. Так, ватан як савол мерава. Кадом сол ҳами SOR ба рэпи тоҷик қадамоша мисол гузошт бо ёри ягон кас ё ки салом алейкум ба ҳама бинандагон ба паблик чати Underground Pro. Масъалаи SOR хай ман я бор интервю додам ҳама сиёса дар ҷо я бор мегӯм 2002 сол якм бор группа студияи Эдар буд. Този рамаста легендарная группа вале сакай хушедам. Hiç kaz yordam olmadı. Toz hiç kez yordam olmadı. Biraz yani 55 family of course. Ana SOR Steps of the Rap. Период бафикр акам учен бафикр бки аввали қадамои рэп ай ака период Steps of the Rap. Ки асоси да баъд англиси бо хуштари гуфтем фаҳмидем ки Step of the Rap қадами рэп мешавад. در سال 2002 سال در قربانت پابل میشن. خب آن چه فعالیت خود مثلا که ماکر فعالیت چه خیلی بوده اون بایدو رو گوش میکنم بایدو نمی زاربیج گروپ نه چنین و ام سوسیا اول رو گوش کنم بعد افیل 65 افیل 65 بود که اونجا نمی گوش میکنم میدونم. خب خیلی اساساً مضمونی خیلی سخنون نبود یا چیز میگفتی آرالاش میکنم خیلی اول ساعتی چه خیلی دخوده از اون دیگه سوی چن مرپام توجیکستان نوتاشون میکنم. Як нест братан, мо ҳами мехоҳем фаҳмем барои чӣ сабаб шуд рэп, яъне дигар намуд жанр меу рэп. Рэп. Хай асосӣ гуфтам ки мусиқиро бисёр гӯш мекунем. Яъне мухлиси ҳамон именно аввал солҳои пеш хел буд. Музика не ҷуда руд кардем, музикои чӯи мактафони бумбокс буда, хел бумбокси ки ӯ каса дошт ӯ ред кард ондам дошт одамои медошт агар пеш треза мемондан музикаро мечекидан дига одамо гӯш медидан кайф мекард. ам хеле музика ман санҷидам ки ман отам хайла будам хеле мактафон баъд мерафти дар бозор довоним сомон учен касета мефурӯхтан касетои пачка бо болода хеле клеёнка карди касетаро дар ҳар ҷо намефурӯхтан ами пеши ақиқа набудем хабон шаме мемем пеши ҳам саховада ози гарам меганаш пеш ҳамҷо як точка буда кастуи пешам чӣ мефурӯхтан ба як хешо доштем номаш Файзулла буд оз ҷамаста ҳаму камтар бо пешрафта буда буда ҳаму чен чӣ мекард музикаро гӯш мекард баъд ҳаму мардода буд касетаи аква пеши аква эфил 65 баъд ҳами касетаро дода ки баъд ҳами خودشم уже سه ژانر میشه و خیلی شاکوش بولی خیلی بود افیکس فش بولی پاپساوی چی بود بعد نالش رپ بود اصلا اون رپ توش پاپسا بعد همین نالش بسیارتر مخوشید بعد اویاندا بعد وقتی اومدی بعد فهمون ناتاری زوبیاجی تو پاک یعنی همین سبب شد که هم موسیقی لگوش کم موسیقی بسیار مخوشید چیکار که هم موسیقی هم رپ هم گوش کم فور لکن که یعنی داشت تاکو اصلا چیکوی همون بودن بعد خیلی فهم بعد شنبه اون بعد yani بعد میگو الیانس زیون رکرز بعد ماستر اسماعیل بعد ماستر لباس بعد توگو پالاچی بعد کالیبر پیاتر بعد ماستر شاف بعد یا دنیا نما رو نکنی اون دیدم فوتبال ساری اینجا پری رپر بودم اخوان تریا بیگستر هم خیلی رپرو گرایم بودن رپرو داستانی رپرو گارنی کی اوچن اموز یگار از رپ اموزینا با رپ اوچیگرا سالی کی ممکن یک 15 فوزش نباشه در تمام آدمای بخوابن با روی زمان با زندگی و دیگر آدمو بروناس بسیار بودن خارج هم رو رکاب نوبا کنم بتونم ای فهمو براتن در اخیر برای مخلصو یگون چی گفتنی یا که یگون نقشو تا مثل تکلیف کردن نقشو یگون چی دوره ندوره نقشو کارش مخلصو و قدیش هم نمیسوره یا باید بخیر چی بخوانی یا ورشم کاش کیرم کی میبرویا بس دیگه بخیر مخلصو قدیش هم نمیسوره باید سه چهار روز پس میبرویا
интизор шай бачо дар паблик чати андеграунд эсоэр шабнами сурайо короче рӯзои наздик числоша намегем кая рӯзои наздик Underground сатфуз underground. боше саломат короче зинда бошем бо мо бошем Бошему.